Sad, pređemo na priču toga zašto sam se ja uopće odlučio ići u smjeru prodaje i zašto je to uopće meni bilo onako ko mladom liku interesantno. Zapravo kreće od ove priče sa osobnim razvojem. Ja sam slušao jako puno tih američkih motivacionih govornika, jer sam mislio, treba se nabrijat, treba jednostavno stisnuti i karijera će cvast, sve će to ići preko noći, sve će biti super jednostavno, kak meni ne bi uspjelo nešto, jel? Mlad naivan, jel? I ništa, krenem ja tako radit, odmah, čak i za vrijeme faksa sam počeo radit. Ja sam mislio da ću unutar godinu dana napraviti čuda, naravno nije išlo toliko brzo i onda sam shvatio, trebam raditi na sebi, trebam se slušati, gledat, čitat da bi mogao onako napredovati, postati bolji u tome što radim i napredovati kroz svoju karijeru. I onda je često mi se dogodilo zapravo da sam naletio na ljude koji imaju otprilike istu plaću kao i ja, ali vidjelo se da omjer truda nije isti. I kod jako puno situacija sam se ja trudio puno više nego neki drugi ljudi, u nekima manje, jel? Ali mislio sam si, čekaj, zakaj sad svi imamo to isto plaćeno kad trud očigledno nije jednak. I sigurno znate ljude koji su vjerojatno u vašoj firmi, koji se ne trude toliko ili bi možda mogli malo više ili koji se uopće ne trude, jel? I sad, meni je to nekako nije mi zvonilo kao ovo ima smisla i onda sam, tako eto kako sam radio u jednoj američkoj firmi u hotelu u Zagrebu, sam došao doticaj sa ljudima iz prodaje i onda sam bio pričao s njima malo o tome i onda sam čuo iz nekoliko izvora zapravo da sa svojim trudom možeš utjecati na rezultate svog posla. I meni je to bilo super jer sam iz personal developmenta imao to, ok, sad ja trebam stisnuti, trebam se truditi, ajmo energija, ajmo, udarat nešto 100 puta dok ne klikne, jel? I mislio sam si, ok, imam to, hoću, mogu, želim, jel? Ali nekako sam imao feeling da ne rezonira posao sa mnom, jel? I onda sam došao i rekao, ok, prodaja, ok, tu ako se unese više truda, tu se automatski to rezultira na rezultate. A rezultate su obično plaća, jel? Ili ti provizija koju dobiš od prodaje. I ako možeš svojim dijelima utjecati na to, znači da si možeš povećati plaću direktno. I meni se to super svidjelo kao koncept. I još jedna stvar koja je utjecala na to je bila da većina ljudi koji, što je meni bilo onak jako interesantno, biti direktor firme, to ogromnu firmu, imati hrpu para, to su bile maštare dok sam bio mlađi. Meni se to jako sviđalo. I većina ljudi čije sam intervjue gledao na netu su rekli zapravo da jedna od stvari koje oni konstantno koriste je prodaja. Jedna stvar radi koje im biznis nije rastao dok oni nisu postali bolji u tome, tipa što će se dogoditi recimo nekom tehničkom direktoru koji je bio programer pa napravio aplikaciju, pa zaposlio par ljudi, pa skupio tim, pa onda napravio firmu od toga, možda nije prirodni prodavač i nema onaj pizzazz da zašpreha hrpu ljudi. Firma se nije dobro prodavala i nije rasla toliko dok ta osoba nije postala bolja u prodaji. Jel? I jako puno tih direktora kaže baš istu priču, a to je da je prodaja skill nešto što ti treba za cijeli život, bez obzira kome, šta, kad i kako prodaješ, bitno je da možeš utjecati na to. I to mi je nekako onako utjecalo na, ok, ako trenutačno imam energiju, motivaciju, u prodaji ima outleta da kad ja stisnem da me se nagradi za to i treće, dugoročno ljudi kažu da je to nešto što će se isplatiti. Definitivno mi se to onda čini kao dobra opcija i zato sam se odlučio usmjeriti u smjeru prodaje i to je bilo skroz zabavno na početku zato što nisam znao apsolutno ništa.